Khubor people ko jorn ngobjeng sno bhai phi second channel ke bathamai chonga agar patru yepi ki paralok snyo bha panyon youtube subscribe upadon tebenta ngini pe ki Rangialehkai kibeli yo ban thibun tli ki gol hakani ka world cup arjar arphon ri upat kibeli yo bun tli ki assist kadba kibeli yo ban thibun gol tam de ukele na bape bawan kadang ka barung kong uli yo ban thipar ri gol singkat lai ting ki assist damata ka France ukele na bape Rangialehkai ru na banta ka club Real Madrid kadba ubaban nakatan kabar di Lionel Messi Rangialehkai ke Argentina Rangialehkai na klub Inter Miami ulia bantep dan bata kari Argentina hagani ka World Cup adu prat ligi gol rengkat ke way ke assist ubaban nakatan kabalai di Erling Haaland Rangialehkai na kari Norway pat kunjo na klub Manchester City ulia bantep nya gol bala da kari jong kalasa eliminate no nakani ka World Cup ka quarter final hakmat jong kari England kadba ubaban nakatan kapasau di hari Kane Rangialehkai ke England Rangialehkai ru na ka klub Bayern Munich kadba ulia bantep ru ru ligi gol rengkat ke way ke assist na banta ka England hakani ka World Cup arjar arpon rio kadba ubaban nakatan kapasan di Jude Bellingham ulia bantep ru ligi gol bat rengkat ke way ke assist na banta ka England hakani ka World Cup arjar arpon rio kumju Rangialehkai Rangialehkai na klub Real Madrid Jude Bellingham Tementang ini page saki Rangialehkai kibeli yo bonus sistem hakani ke World Cup arjar arpon rio obuan kerta gamon kong dang de Michael Olise Rangialehkai na klub Bayern Munich kumjo dapat di France uli yo hadu sant ligi assist dapat di France kadba obuan hakatan kabar de Bruno Guimaraes Rangialehkai na klub Newcastle kumjo dapat di Brazil uli yo hadu South ligi assist wal da kali jungu kalasa eliminate no tang nakarao O16 hakmat kari Norway kadba ubaban nakatan kabalai di Martin Odegaard Rangialehkai na klub Arsenal kumjo dapat kari Norway uli yo South ligi assist wal da kari jongo kalasa eliminate hak quarter final hakmat kari England kadba ubaban nakatan kapasau di Ibrahim Diaz Rangialehkai ke Morocco kumjo Rangialehkai dapat klub Real Madrid uli yo South ligi assist hakani ka World Cup wal da kari jongo kalasa eliminate hak quarter final hakmat jong kari France ini kira Rangialehkai kiba yo bonterli ki assist bat kumjo kiba yakni ya ka golden boot kum kita top scorer te mentang lepo hidup kut jong kani video dada bising telat ai ke support jong ki da ka subscribe ini kedupet ke next video Khubor